bani mwemba etidi nti Avatar ali Dubai eibanga lyona nalyemalize ku TikTok nonzembe edidi nti Avatar ali mu USA, that is the United States of America. Wallahi tiri kwe namba limbe eranze mva kwegungula wembo inenga Avatar ali Dubai kubozi mva kumona muka video ngali nani ngali ni Israeli wembo kumona ni Israeli na kuba nti ngamba itisubira Avatar wife kuba Dubai lwakuba ngambera ambi eri mu Uganda aya abantu nga ba Avatar abo bandi baire na mu UK United Kingdom bandi baire bali ere n'abazungu with the English the guy speaks even the looks oyo taina kuba na mu bano bawalabu baife baneno era nzembe etidi nti Avatar kale kinumye nga Avatar ali mu walabu ayebe mama gundi wenu olimba walibeire ko nkubire isimu ngonko bati mama Anasi ekiri eno kumutala gweife abantu bali eno bali kwekuba byambe nzeza waku uwensobola kukuleka no lezira wonsobola na kwemirongola be baba wange wandibeire nkubire isimu mama wanko bati ife ekiri eno kikambwe abantu bali kwenda kwesala biso walibeire nkoba oti Doniasi ayenda kusala gundi kiso walibeire nkoba oti Safina ali kwenda kutemole jambia wandi nkobi oti Kazungu ali kwenda kuzika gundi ngamulamu nategera nabayo ngategera tina chindi nze nandiko byono Anasi yanda kukaboda boda oba kapichipichi yankulula yanserengesa naida nabo no lutalo kati ati najira okutegera ndi akaya to lutalo luingire mu alimu at least nalitegere ku alimbi noneire kubanga kati sawa dinoze tiri kuwetegera olwensonga oli kumpa mawulire nga machinga gawoze nze tinakuba ntize mama Anasi nkola na mawulire ma gocha walimbye